Kasinong Saiden menta kesingi ka arpenyo tarik ubenai September 2024 kalayo oban sakip yang saya kawipat ke Kampen Roy kabalayo oban pelipaj ba aya ke yang samsyana lene ke yang agan wadi center ha kabalawan ban pelipaj ba daw MLA ke konstituensi uba jason saukumi maulong ha ka jingidon lang jong uba ar kharshilot ubdeu CDPO Ribhoi district haka jingidon lang ru jong orang ba shnong uba successful lengdo kinong tri asya kinong tri agan wadi kilong kemi kilong pa bat kato ka ne pai ba shnong hawa jingkren na kalyang jong MLA ulong bakum kini ki ja jingmentoy ki ba kishnong ba pher ki yo kilong ka jingmentoy ki ba kraw ya ka shnong ka thau khamtam ya kilong kemi ki ba armet bat ki khlung khna ulong ru habawan ki bakum kini ki ja jingmentoy ki bawan hapo ki shnong ki thau kabadon kam kalong satang kinong ilam shnong kinong tri hagi agan wati center ki asya bakin shim ya ka kabu ban kanti ya ka koi ka khya lamba ki marba mardi ki bayo na kini ki jaka ki jing pule puthi na ka banta ki khlung khna namar nangne ka de ka jing sedang jong ka jing nang jing tep bat kalawe jong ki khon ka shnong haba ki phai ka ka wi ka ya kani ka ya ICS kawarna ya ke kajindong pura kajindong tak manusia melingat lain kata mau diri kali ini baca doa tadi hati pada jadi hati pada nado tukar sistem kadang sekarang preschool kan ni ke preschool kai kata foundation apa flying tadi dia pada nama nak layo ke preschool ke jengkai biasa tilapi nang ni relate school pasal social kadang kita kena doang a healthy mind and healthy body makes up for a great society mutta jumur cukur khat kabupura kemet kot kabupura kawanra ke kabuphan international barokia kata kita perlu juga serius ki program ko ke na flying program बताया community development organization wala di department of healthcare kumai basok kita bahasa baju yang lain posok ini kumung sutu bagai tadi ICDS layu ka center balai ya sekali dalam kerja semua ala ka ICDS pada sangat energies Indo kepada kemudian Angkatan yang fokus menyediakan soalan yang penting apabila ini dipilih yang di tahap kedua dari Zimbabwe bagi saya fokus center sebelum ini. Koi ini kepada ada yang berjamaah kalau pada kepada juga yang di Lampung, Lampang, dalam negeri Papua, Pasungha, Pakistan itu dan Papua kalau ada berhak Mansim di tempat nak bentar, pintu lengkap hot nak bentar mengaji dengan tempat. Lada iway ini yang berkait nak bentar air kesan terjadi yang ini sekarang. Bakabi terjadi kerana dulu ekor pun kena sini.